Pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. Tu smo na našem nalogu. Ne baguje mi više, namestio sam to. Samo malo ponekad zalaga, ali to nije bitno. Ovo treba da ide ovamo. Mogli bi ja proširimo ovu farmu. Evo ovako. I ovdje ćemo staviti ovako. Eto. Pogledaj dobro. Wow, odla masa. Ovo vrata ćemo staviti ovako, nekako mi lepše izgleda. Ali ipak ovo ovdje, i to mi ružno izgleda, zato smo čak i pomerili prošlo. Da. I ne znam što da radim u ovoj epizodi. Čisto sam upalio da snima neka brat me podsjetio na Minecraft preživljavanje. Ovu rupu ne znam šta ćemo s njom. To nam je ona vuna. A čekaj, nismo lepa. Nismo na mjestu stavili. Ovdje bude čarobna vuna koja se nalazi u ovoj pećini i leti. A ne, neće bude ovdje. Vat, kako mi zabaga. Nikola, ja više nikada ću nećeš imati zvuk. A gdje su te dobili novi plan? Tu je naša čarobna vuna. To je naša kućica. Mogli bi pojedemo već jedan potato. Da. Dalje nećemo. Obrati kakav lag. Nešto mi laga ovdje. Vidi koliko potato, brate. Утро. Утро легенд. Легенд. Mislim da je bolje utro, zato što se ovdje utro, ovako bi bio legend. Eto, to je farma. Sjeno je bolje od utra. Sjeno, brate, ja nešto pišao. Nisam. Treba unaprijed biti sjeno nam. Da, ajde na... Da, ja ću šegdje brate. Da, idem ne djeliti. To samo tu piše na jednom. I možda budeš naučio. Ne, skoro meni da se ne pripoznaje babo. Koja je pijest? Džabe sam snimao. Šta to imam? To je znak YouTube-a možda. Ili mi se čini, ne znam. Nije bitno. Džabe sam snimao. To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!